Kajimpulia na ka kitab u Daniel kelenong kepaar, kadekot lai puwe hadu saufusan. Kos im kinran, ha kajingyo i pau jumpi, pilayo i bayeng hakmat jompi, kawai ka kenja dur san kabakraw, kabapernay hadu kata, bat kaba idrim banpen. Lathaw ya kakli jongka da kaksiar penel latam, ya kasyadem bat kiksangti, lathaw da karupa, ya kasingkai bat ya kiskem da karno. Kipung kejat jongka kilalong da unar, bat kikjat kilalong shiteng nar shiteng do bertha. Kat ba pidang pet yaka uwei umau ubahe, ula slot hi naryan klem da dan bakta manu ula pakhu yakata kadursan na kikjat kibada unar, bat kado bertha, bat ula penpra lingkot lingkai yagi. Markum ta unar kado bertha karnong karupa bat kaksiar kiral wet pom bat kila kum upumpum halor kekentem ha kapol yor kal kalarong bak ye ubaro klem da ino dak Henry uta umau ula kila he kat ulumba uba ladap baro shiperthei kane kata kajingpo sniu Menta ngan yathu ha usim kenrat kamod ayu. Kos im kenrat, pilong usim ubakraw tam na kiparas im baro. Uta ublay jong kapneng, ula penlong sim yepi, bat ula ay hapi kabor kajingklan bat kaburong. Ula penlong yepi unong sensyar jong kaperthay pasyong riw, bat jong kimran bat kisim baro. Pilong kakli kaba daksiar, hadin jompi, andon kawai bad kahima kabam he kum kajompi, bad hadin kata andon kahima balai, kabada karnong, kaban sensyar ya kaperthei baro kawai. Nangta andon sa kahima basaw, kabaklan kan unar, thik kumba unar upenpren bad utelyat napang, kane kan sa penwen bat kan sa yuroy ya kahima baro kiba menshwa pilayo iru bakikjan bat kishimpriya kjan kilalong shiteng do bertha bat shiteng nar kane kamun bakan sa long kahima ba yapan kandon kato kane kabor nar namar ba ya unar lakle lang bat kado bertha Kishempriya kjat shiteng nar bat shiteng do bertha kimun bagata kahima kanlong ka baklan Henry ka bajem bansha knyon. Pilayo iru baya unar lakle lang bat kado bertha. Kinong sensyar jongata kahima kinya persyang penpenlong kawai ya ki yingkur jongki da gajingya poi ka poi man kle Henry kin omla Kumba ya unar omla banya milay lang bad kado bertha. Hakapor ba kito kisim kisensyar uta ublay jong kabaneng unsa seng kaway kahima kaban omdan jingkon. Yagata kahima an omla banjok lano Henry maka kan sa penjot tiyaw ya kito kiway bad kahima baro batnangta kan sa ni junom. Pilayo i kumno umau ula sloin naryan, klem takta manu, bat kumno ula pakhu ya kadursan, kabada unar, da karnong, da kadobertha, da karupa bat da kaksiar. Ublay bakraw uyathu ya usim kenrat ayu kan sedya hadin habon. Ngalayathu yapi, tek kumba pila po sniu, bat nga lapatay hapi, ya kajingmod bashisha jongka. Kaktiin jong utray. Kasam na kakitab u Daniel kelenong kabalay kadkot sanpo inyo hadu undru huway. To kirku ya utray pi kijentaw baro jong utray. To yaro pendon burom yu u junom. To kirku ya utray pi kibneng. To yaro pendon burom ya u junom. To kirku ya utray pi ki angel jong utray. Do yaro pendon burom ya u junom. Do kirku ya utray piki baro halor kibneng. Do yaro pendon burom ya u junom.
do girku ya utrai pi ki bor baro do yaro pendon burom ya u junom. Ka gospel kat kum u Lukas bukhuit kelenong ka baar huway kadukhot san hadu khatway. Kato kan nengon naki kila yakren shapang ka temple bala pen itanat da ki mau bakensai bad ki jin ai snobha bala terwa ha ulay u Jisu ulaong. Kane piyoi Henry kasngi kan poi haba an om sa wat uway umau halor uway pan an sa pentwa ya baro ko nong ikai kilakili lano kani kan urlong bad kan don kada kashin ayu haba kan sdan banja u Jisu uong to sumar watsha penbi nababun ki briu ki wan ha ka kerteng jonga da ka baong ngadai uta bad kaya kalapoy hey wat good yiki wat shapting haba piyo snow shapang gitma bad ki jinki wen kum kine ki ki dei banjia shwa Henry kambod ba ka jinkot kalajan nagta ula penbud kaway kari kanyale ya kaway pad kari kaway kahima kanyale ya kaway pad kahima pandan ki jumai ki bashir khay ki nems new bad ki klam ki leng saudong andan ki ki basmo trium bad ki dak ba iti ha swing ka gospel jong utrai